akong asawa. Kapaya pinanawan na kami matanita anak na. Kasano kami paitan ngayong batin. Ambang. Nanang, abda nang ipatulot iti nangisit a kandila. Sino anak ko? Jakam mo, nanang. Inakibal lang daytoy, nanang. Ay saan? Mausar day ta. Nga uray nangisit. Ha? Ngam nangisit mo't dagitoy, nanang. Basta idisong dita. Mausar tulat ta. Usaran tayo anak ko. Kaslaam mo kon no asino tinangtid iti dayja kandila, nanang. Asino anak ko? Ti kanayon nakaapaday di tatang. Ni ka di Pia? Uwan, nanang. Asino pa'y kumangay? Talaga kayam ang nagtalinaad tiguran na kan ni tatang mo. Nga uray may sanabangkay. Uwan nga rod Naapal nga minday di tao. Ti pagdanagak, nanang. Ang mga nod-addan ti panang tagibasi na kadatayo. Tawanin ni tatang amang isakit ken mang protektar kadatayo. Anak ko. Ngam. Di nalapad padasin nanang. Takabailak mo ti lumaban iti patas. Iso nga awan ti rumbo nga pagdanagang, nanang. Umayak man? Nay, si kamot gaya ang Pia balasan ko. Sumerka Agyaman Imayak ta napatagtibagak kada kayo. Ay mabitlaan tamang halaki ti merienda balasan ko. Ay sanan. Diyak kaya ti makautang iti naimbaga nakam kada kayo. Iso abay amon day ta merienda. Anya ka di ti ibaga Pia. Itatanatayan ti asawam. Awanan ti karbangam iti dayto balay. Da kayo itanak mo. Iso pumanaw kayon. Anya, apaya papanawan da kami. Kat da kami ti caretaker ditoy. Pia, day di asawam laang ti caretaker ditoy. Saan kayo akaraman? Nakasarita kung takin kuko iti dayto balay? Kat nagsaritaan mi asyak timang sublat amang bantay ditoy. Anya, awab mo timbagbaga na kasta kada kami. Tiimbaga na ituloy mitag na dito'y nga uray awanan ti asawak. Idi dayta, ngam sanitan. Itay lang nagsarita kami iti gayem ko ng akin kuko iti dayta balay. Anya, kagap-gapok iti syudad. Iso nga itay lang nagsarita kami. Anya, iso mabalin ka di? Pumanaw kayon? Tasyakon ti sumublat nga caretaker ditoy? Pumanaw tayo dito nanang. Ay saan? Saan ta pumanaw ditoy? No saan ati mismo nga amo ti mang papanaw kadata? Ngam nakabutbutangan, nanang. Amangan no niya ti mapanunot ni Manang Pia nga aramiden. Sa bali nga minti ugali da a tao. Ano ti tiprong abarkada na. Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Taawam mo't madingar aramiden ta kenkwana. Nanang. Ken maysa, adda ni Apo Diyos. Iso ti mang bayabay kadata. Sa lakniban na ta, ket ilisi na ta, iti pakaisagmakan ta. Pia, anak ko. Saan arumbang tar aramidam? Apay apapanawam dagiti agina iti dayjay abalay. Kit isudat iti nalag ti akim balay nga agbantay ijay. Siyak nga ro ti rumbang agbantay ijay, tatang. Anya ko matikarbangam ijay. Kit awan met imbagadakin ka. Asika ti agbantay ijay. Ay na, tulungan dakman kit di amang paksyat kadagijata tao. Tamairanod kayon tumot lang no kaskasano. Agasam na ita, libre lang arudan ti pagnadanda. Agsweldo da pay. Maday ti kastangar aramidam, Pia. Gapo iti dakes nga apal mo, kastan ti aramidam. Ay madi No didak tulungan, agulimag kayo.
Sumanaw kayo mat, sinalbag kidi. Pia! Umayak man? Ha, ne. Anyat masapul mo, Pia. Pastor ka nakatap no may bagak ti gagarak. Sige. Sumrag ka nga ron, balasang ko. Ikanda kitipungan kan ulis ko. Tamaturugak dito yan. Sige. Mabitla ang tayalaan ka, balasang ko. O sige, ngamti kayat ko. No agriingak, awan kayon dito'y balay. Nakapanaw kayon ton. Nawatan nyo? Pia, balasang ko, agriing kan. Aldawan, mangan kan. Agriing kan, taldawan. Manganan, balasang ko. Di mat imbagak ano makariingak kat jak kaya ta makita ti panagrup-rupa yo? Ay, kwa. Apya di kay pailapi manaw. Awam mo't ti rason. Tapno panawan mi na iti abalay. Malaksid no ti mismo nga aking balay ti mangpapanaw kada kami. Taiso, pumanaw kami, Pia. Siyak lang arudan ti mangibagbag Gayim ko jakin kukwa ditoy. Iso asyak ti talken namang bantay dito balay na. Ay, pasensya kan. Ngem, urayag at aking balay ti mangpapanaw kada kami. Sa kamin to pumanaw, Pia. Aniya? Idarom tayo ni Pia kapo itikas diyang aramidin na, nanang. Trespassing tar aramidin na. Ay, nasaanan. Saan natalakit di adangran? Awan ti rumbang nga pagbutngan ta. Ngam nanang, agruam day di atao no baybayan nyo. Ape akasta kayo nanang. Nasingpit kayo launay ngamin. Iso nga abusunda kayo. No siyak ti makaungat, ang mga no makaraman day Ay, saan? Agparbang ka anak ko. No mabalin, diyak kaya tada kaapa na. Iso asaanan day ta. Bayamon ta darom-darom. Basta saan natalakit di adangran. Anya ti gagaram, Pia. Imay kamanan ni dinaminsan ngal daw Kwa sir. Adala umay ko ipulong kada kayo. May papanitian niya. May papaniti balay iti lugar mi, sir. Papaabangan damutan. When, sir? Amo ka diyo amutar aramidan da. Iso nga imayak. Isakit kayo nga min, sir. Anya? Ne, awan mo't imbagbaga na kasta kanya. Akat syempre, di da kayat nga iba kakada kayo. Sigurado adi kay umanukot, sir. Ngam, ay, syakti mabain itikas di nga raramidan da. Kaarubak pa'y mat nga rudida. Iso nga inturturad kun ti imay, sir. Tapno maamuan nyo ti madi nga raramidan da. Kastaya. Huwan, sir. Iso akitaan nyo tanarigat ti malukloko. No bilang tapapanawan nyo ikan, adaak mo ta sumukat caretaker you, sir. No siyak tag caretaker ija balayo, madalo sa kanaimbag taglawlaw na. Sana kas kadakwada di daam mo tagdalos. No siyak ti dutukan nyo amang banta iti balayo, dalusak at taglawlaw na. Papinta sa kiti husto, sir. Asino tinangidanon iti palso adamag kata kayo, sir? Ni Pia, manang. Aniya? Ay, kas makita yung mat, sir. Nadalos taglawlaw ti balay. Kan pati di ti unag. Kan awan kinapudno ti imbagana ngagpapaabang kami. Saan apudno day ta? Kinapudno na, manang. Ada nakasarita ka karo bayo. Kat namuak kadakwada ti agpaiso. Palso tinaidanon kanya. Kat naibagada ti galat di agnagan ni ti Pia. Iso ajak patyan dagiti bagbaga na kanya. Ay na, agyaman no saan kayo amamati, sir. Tati amok, iso ti ayunan nyo.
Taibagbaga ng amin ang nasingad kayo kano nga agkayam. Ay, saan, manang? Diyak ang mamuda dya tao. Iso ti mangyas asidag iti bagi na kanyak. Ngam diyak kurso nada, ti style na. Aglablabasin na dya tao, nanang. Panang dadail ti kas dyangar aramiden na. Agparparbo iti sarita. Nasaysaya at sano, idarom tayo langin. Tapno agnakam, nanang. Ay na, baybayam ka din. Sana ba alita nagsarita kamin kan ni sir? Adda ka data ti simpatya ni sir. Taamunan ti kinapuno. No siyak ti masarom, nanang. Talaga nga idarom kunday dya tao. Mala, paspasin siya amlatan. Baybayamon, anak ko. Kagurgurak man na dya tao. Nagalas ti ugali na. Ay saan? Di mo rebeng aguraan ng iti kabusor. Wano mang busbusor kan ka. Imbes aguraem, ikararagam kit di. Nanang. Kasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Ti mamakawan iti nagbasulan, ti pada na atao. Kasano nga ron apakawan na. No saan mo't nga agkid daw iti pamakawan. Nanang. Tinasaya at nga aramidam, ikararagam. Madi ti manggurgura iti pada atao. Agiin nayat kayo, kunangarod tinasantuan na Biblia. Tamay-may sa ti ama tayo sa dilangit. Pia, anak. Maday ti aramidam. Padpadaksam ti padam atao. Kababain ka, nakong. Anya langan ti sawan da kakaglorikin ka. Ay, awan bibiyang ko. Riribo ka kit di da, aging ka maumada. Naragsak ka kaday, iti kastangar aramidam, anak ko. Ay na, pudno dagiti bagbagak. Sana man nagdalos dagiti nga gina. Sayang lang ti may papasweldo kadakwada kas caretaker. Natayan day di asawa ni Glory akanayon mo asungatay. Sa ita, insublat mo arereribukan dagiti agina. Ay, basta jak sardengan dagijay kunak lang arudan. Siyak mata talaga ti caretaker ko may jabalay. Ngam, inunaanak lang amin day di asawa day bakit Glory. Baybay amon anak ko. Adda nga Ay, sana mabalin. Masapula siyak tag caretaker ijay. Ay na, sumapol ka nga minan iti trabaho, manak ko. Di mo almanan ti trabaho ti sabali a tao. Ni, apay di yung mawawatan ti bagbagak. Siyak mata talaga ti caretaker ko maijay. Ngam hinagaw nga ro ti asawa ni bakit Glory. Iso nga aramidak mata amin na kabaulak. Tapno mapaksyat ko dagijay nga agina. Ha? Oh, apay nga da kayo pala dito eh. Di mat imbagak apumanaw kayon? Mabalin ka ni, manang Pia. Sarnangan na kami narereribukan. No kayat mo tinauli makapanagbiag, pumanaw kayon dito eh. Manang Pia. Pumanaw kayon, tainagaw day di tatang mo ti trabaho kuma. Siya kuma ti caretaker dito eh. Ngam inagaw day di tatang mo. Anya? Di kay mutla sardengan ariribukan kunak nga rod. Tandaan am day ta. Pumanaw tayo dito, nanang. Papananta nga rod no pumanaw ta. Amumot analakotan ti kakaiso na adagata. Ta pinagpaagas day ti tatang mo. Ngam saan matlataan nagimbag. Sumapol tayo iti pagabangan tayo abalay, nanang. Agsapol ang matan iti pagtrabahwak. Aniya? Numan nugot kayo kumangamin nga idarom tayon day tao. Awan ko man ti parikot. Ala, urayan tangarudan ni sir. Tao may inton bigat. Kasarita ta, may papaniti day ta abanag. Ay na, naimbag man tapi masyar kayo sir. Ay sus, papanawon yung tagbambantay di tabalayo. Tani, papaabangan dan. Wan, Pia. Talaga papanawag idan. Ha? Talaga, sir? Ay na, sir, siyak tutiso katiyo Apag iso, awan trabaho kita. Masikaso ka na imbag ti balayo. Tapno sardengan na kayo narereribukan na tao.
Sige, pumanaw kayon dito'y balay ko, Manang Glory. Sir, awan ti sabali apapanan mi. Oray sanda kami nasweldohan, basta dala ko mapagnaudan mi. Ta, amuyumot nga awanan sa ni Kwame, sir. Da kayon ti agkertikar iti balay mi, iti lugar ti asawak, Manang Glory. Aniya? Mapan kami ni di Amerika, ijayan ti pagnaidan mi. Isuada kayo nga agina, ti agnaid iti balay mi amapanawan mi, Manang Glory. Ha? Ilako kunda ito abalay. Kat di mapanawan mi abalay, ti pagnaidan nyo nga agina. Oh, ay nahagyaman kami unay, sir. Nagsaya at kayo unay nga amo. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. No kasta, pumanaw kayon, Nana Glory. Wen, piya, balasang ko. Umakar kami iti pagnaadan. Tayjayan may sa abalay ti amo mi ti pagnaadan me. Tailako kanon ti bus mi day ti abalay. Ay, Nana Glory, pasensya kayon. Pakawanandak ko ma. Kunak nagbaligi akiti panggap ko. Ngam saan mo't kayam. Iso pakawanandak ko ma. No, nagbalinak adakas kada kayo. Ay na, pakaragsakak mantikas tamang manggag ko kan kaitabalasang ko. Wen, mapakawanda ka. Apay kit din nasaan. Basta agsingsingput ka kuman. Wen? Wen, Nana. Ikarigatak tagbalbaliw. Ay, aklunak nga dadakas nga apal ko kada kayo iti kalabas. Angam ita, pinunas kunday ta, Nana. Ay, nasaya at ano kasta balasang ko. Kasta ti rumbeng. Dahito iti laglagipem. Iti kaano man. Dinto agbalig iti kinadakas. Iso adag iti kumapagsaya atan ti pada tayo at hao ti panunutan tayo. Uwan, Nana. Talaga nga awan makaartap iti napasensya. Kan napakumbaba at tao akas kada kayo. Iso apakawanandak ko ma. Ado ti nagbasulak kada kayo. Bueno, dagayan. Di taan tinagibusan, ti pakasalitaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.